Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Combine 12 FC kepada mulai Mauyong kelalap penlih mega Second Chance FC kepada mulai Matsiar Deshigula North haga junior khoni ke final banyora ye kenam lado jaga mulai futsal league bela penyat daga Sam Khamti hamaran Helik Lina mini stadium mulai murat baki haga singset jan ke khandre truk unai wing arajar arpusau Nagani ke jing job ke Combine 12 FC kelayora ke trophy ringkat ke song pisah ke bakat sanajar tingta Kerbaga try seat FC kerayo ke kedan balai hadir melajab ya kemali FC de Shigola North haga junya kenit ya ke kedan balai. Kapang pedang jangan ke kop ya lekai football futsal kelong say no to drugs and yes to sports kebamut ong aim ya udrok berhot ya ke sport. Ya ke final haga ni ke sengi lawan bansa kilang de ubah PT sau kemi MLA berim jangan mulai haga jing dan ringkat ubah tibor lang bathau MDC ke mulai constituency ubah Samuel Biam present ke seng samla mulai pulun ubah Sam Khamti ding do bar kiwe. Haga ni ke sengi ubah sau kemi la nok senyang ru daga song pisah syaka Sam Khamti kum kedak ke jing ngau buram haga baglalawan penlong ya ke ni ke jing lekai ban kintir ki kun samla haga jing lekai. Haga ni ke sengi la samru iki kusnam Shimet Alfred Karwan Lang, ka YTBC layo ke kusnam Golden Boot, hadim layo pentap nyoteli ki gol, kat baya ke nam best goalkeeper layo du Brandon Dingdo, nega Second Chance FC, but ke kusnam player of the tournament layo du Welbert Karluki, nega Combine 12 FC. Kalian sobahaya ki di hebabet, di kun, samla, di long kumi, di rangba, bat hamtam di kong sanjong ni, balai sakilang bat ni ya kenega jingalekai final hapden the Second Chance FC Matsiar percaya Combine FC mulai Mauyong kapang bakong sang coba mulai sesali galong bali kuah dan kiim ikikun jong asnong mulai lembah the sports batalan rai jingteli hapden Pinong song jog snow mulai baik jongi kumba nila ya saki dot limso the league teams berot kaya shimenta hadu the qualifying round the group stage the round of 16 the quarter final semi-finals but hadin kapun di league jingalekai hadu ke semi-finals nunta kasih ya saki ya ke final Kamulai futsal league araja atusam. Na kalian jonga nakatuteng jong Sam Khamti football tournaments na ketok kerugian ya baro athlete teams kala ya voice of final all the best and made it best team win. Play Shibun, play Hajano. Kapenda yang jongi gelong berpenon kam hok la ka jong kasap. Lada nak ni jongi gelong ba ngitare kuma dari ku aban kiu ngani tu pi ngi nem kiu. Aga jian pi jonga kumwe lagi labnong ki politician. Laya mata gelong la poi jindak bai busan snem. Ala kem perkhat ni setai na perkhat bai man sapri pai ba. Na ba ble ngastu ko bila jiat dengan akan kedenti. Nak ada juga Sam baik kong Khamti bila jiat dengan kam. Kapenta jadi ban konsen dengan akan kapenta. Barang HM apa bibi suatu ya akan kapenta ble nang kerku nak rajong ti. Nak jolo kasap ni don kam nak ada jeni ya kaban pendon kam hok. Kaju fokus lai pada fokus la slow kiab ha ya ki samla jong kamulai. Mentalaya asnam duna Gimujudan show kini ki tournament apa bolai kata ki tournament menshua benar ki tournament fair ki benda na mau tawar dari sharom dan tournament fair benda mulai menjudan tournament show menshua ki club versus samla ki organize ki tournament mulai stop organize ki tournament namar ngi yarap ngi ai nak benda ban kentiu ya ki samla jongi Aso kuslai bah
atau ki samna jungi stu bermata imdan tan ben syo mulai pada kali jopi berkat bapi nagai gedau bagi mentan ben syo mulai hamulai jungi ini si menta masuk ya ba amara ga jungdong pat jungi ben sywa gadong ba video samru ni jisi football video samru di ball ni dia kan ya komjuru ni jera bi kai surprise batui gibai menta kalong ita kila ja wat kubre sibun ba sam khamti ibun ki football lovers ibun football lovers bagi sport lovers bagi discipline lovers support jong ka bola jong da pros ka bong menta indo chu tournament na bola da ka jitun long phi menta ya kane ka tournament ki samna jungi ki yo ban le kai hang le ra pa hapo jong ka futsal football ground ke jong ki panangai siam ki samna hang ni om tangam dak samna bola jungi labong shlong ma jan ra shlong ki samna jungi ki la ban le kai hang ni ikmi dak ti le ni badan ba kum ni kenli ki state players international players but international players beri lu background ki wan na yeng ki bedok diberi background ki international players bagi brand players ki wan galo na yeng ki bedok so pandai jaga ibarat bagi mdoni ai pangangong na football na futsal jong sam khamti geskem kesemi kino lekai bapau hapo jong kajelahi berokawai sistem sisteng katong patli ba sam ya kadika futsal ni bod samna jungi bokli ga long ba ki bi le kai ru mi le kai la thong thai asong ya na ba bom don ga ji le kai ba biang hab le sepo kulo hab le teng ba he ru mata kalong fully engaged the whole this ma la block la the book na yang jong ki club dia melawan na ga ji ba sa bi ko khamti ba snai ga ni na so komen nagariang jong ki bon ki football lovers ilawan galo benda kai hang ni ni so komen nagariang jong ki gadong ba to awat ki media kai bisto ki wa full time ki balong wi jaka ande ki layo ki bet ki sa par so komen na ni si gadong ba wat ki long bena jong wat ki long bena jong kontre la mit ni nagariang jong ki gadong ba hatu ko nabi tu kita impor sikinta nakabanta kajingko jikya kanong kabantang madu kata long health is well kajingko jikya kabantang hatu kata mensuah beberapa ki perlu kerja kelinga bapati di kofila akan rusla bagajingko jikya ne pila ka pisah onggala ila pisah balai ngimpak sutuh Andai nak kali jungi ondang yang kafe kamsan mata, kamtam kalau ada wan hapo lawan covid hapo jong India ibarat kawai, kajing ko tikia kalau lawan kam hado kata. Opun di beruspa hab kapisah kalau hab yang kebandak kali jungi yang keban subret yang pisah. Namar ba indon jaka sublut, namagawan ke klam COVID-19 hado kapo. Kajing ko tikia kapolong kam hado kata. Iso komen na ini si mata, pada kali yang jong pun dan jungi long health conscious. Pada so komen warga yang jipun kam jungi laki teki driver taxi, laki teki nong belas ni kita orang sedang ru, kia nak yang jong kiru, kia persiang lagi por. Pun jong aru bahadu, pun jong beringkong berlanjut pun sendrang, nak yang jong ki gelong ba, kia pelaj warga pering jipun kam, tentang lagi dom beki. Pada perikul kam dari sinawan di lekah ini bagi perlok tempera baji kedai baji poimit namari bagi berkat anak bata jongka jingko jikia dari ka sokomen nama boleh nambar banda kan yang jongki ki berkat ya jingko jikia di jingdan mata jong ni jingdan mata jong ni beran kerlong sya ka jingko bakrau dan ka samla jong bolai bar kumjuro nak bata jong ka shlong bar jong jelahi berkawai pat ka sujaran khat kalong ba Nakaliang juga ngam sebelum memilih isu. Ada dari badan long ni kalau nak ongi ya nakaliang juga iba sam ikampi nakaliang juga ngalapan ong
Indom tanang nakabenta jong kani ke badan hadir di set ke jombi ngano iba sama ke singko dengan untuk box ning play yang kalak nanti kemudian kedua mikmat ke mulai kemudian mikmat bata por ngis ke misio kana ke contribution nakabenta jombi kada hi ke benta jingi bersungu ya ke ying sem jong iba helik lina iba thot bangi khoti pandakane jukiru kolong ba na kemesim ke ba na kemesim ke ba krau ke kemesim ke ya kila siya yung persa, bon siyang ka, siyang ban nakalian juki, ban leeng na kabantari kumlang salang hibro kaway. Hakibri ki belong besim long negative thinking yo, kaya besim ki ang mga business. Nakalian juki gitu ba yung negative thinking, blame yarap, blame I scheme, ada ke private property of somebody. Nengong that is a negative approach of somebody. Yang jilong beri dia belong positive. We are semat, idon kam menjedap di Kibriu belong ki bala contribute dalam society. Lagi yang private property, imde ban bakla, bagi private school ke bagi sina menu, ada ke private kalau private property is a private business. Di bagi ki ai pada kalau ya kajinang start nama tajung, nama tajung salang hibro kowe. Lagi pas hospital, yang awak ke private hospital. As men meant to earn money. Kata kata bersisya. The yellow pada nak ada joki ke lomba, kiai pada kita syakri. Nampak jelah hi berkawai. Orang nak ada yang jong bahelik lina, bari kimi jong hampir dan sudah terhei dengan kerpu dan kerajaan dan dengan mesin. Abang ibit biang. Abang ibit biang dan kambalai dan kambalang sama. Makanya kita jadi kalau abang ini lebih lebih, mat kemen tentang nakal yang jadi orang bagi kesem jangan, bagi kesem nakal yang jong bahalik lina, plus bagi kesem something dong ini lebih. Tadi kita jadi banpet kalau ini macam marpaj, kalau kita tahu kata kebaklah. Beli berku nak kata gitu benar kemesim banyak bahan lihat banpet khas kita kiri, yang kata kita broad thinking. Kabaran kamu mengendalikan sini berapa mesin bah, mesin berap. Pada community kalau mana kalian yang sam hampi berapa kalian cukup promote. Kalau mesin kaban dan mesin dah tentang bilang salang di berapa kau. Pada semua orang ni kepor mata, kali bila ya kali futsal mini stadium. Agak siam kalau bercukup berkrau, hadir lebur ini nak kalian cakap mulai. Kamdam bagi kan orang burung bokna. Asal muda bagi kan orang masyarakat mungkin kerku. Aku por juga asnai Indo saja muda bagi udah nak bokha. Mata kalau sekarang futsal mini stadium. Pagi sekarang ini itu kalau mana yang muda bagi kalau orang burung bokha. Nama mata muda bagi berokawai. Kajian mata juga futsal. Anglia pun muda bagi. Om tak burung jom muda bagi mulai. Bagi beri baru nak selong. Kita menong iba kampun futsal mata kita nak bola. Ngismo komen kita nak bola. Manong ba nakaliang jongki private ownership. Iwan siapa sing iba pun sing di futsal. Kalau ada day kajitu bakra. Bagi don kam mentristom. Kalau kam idon kam iba mentristom. Itu hari upor mata. Sesi nak keblek terpang nakaliang jong ingsen di berapa? Pilih terpun dan jongki. Akin nang biang nabet ang roy ng pa. Dan sulit mesin. Mesin melihat hal lihat nak mata imlang sabang hi para kawai. Pag nasukumen kanila sporting spirit, ahli sini mata rumah kesamla jeni. Apabila ini lekai kalau ada skill kejongi, ada knowledge jongi, intelligence jongi, nang bangi berpau seperti dengan nabet. Maka amdai tang nak bentar berkut angin dari kalau nak bentar dari national dan international. Akmala kalau ngai kaba smokeman ay disi makawak ang niya po ang ni futsal yung basam kampi. Lagan dusus ligi club na namalong itong sipomot i-players basin niya ganito ka profession. I takes football as a profession. Basin niya ka mga profession na makabenda nila, nakakamajam, ang kiyo, at yung kuwa ang kipim sa majin. Ang sim profession na kanyang preparation along international players. Pagkidan pada jiwa pada kita sini kan kalau kita pun health conscious atau bagian
na mata ka jingko jingkia ifa sini di pet yang dai kisa parang ujura gerendeng laga dei mata di jingbam laga dei kedulu ujura gerendeng tinggal gong I'm a responsible brother I'm a responsible uncle adai ngarong humben jikit bagu punya pam jikit abang jikit yo pe ji pasal parang lam laga gong ba tilapian lebih dari uspa non kama Yesu tinggal gong kumwe ni kilong nikmat dengan jikit laga bata jongka jaga mulai hibro kawai abang wan nang ni kambing ke silong menakan yang tengah kalau kan siwan ke siang kan kan mulu ke jingku kedua maka dia bata juga mulai maka naik ke burung berkrau laga bata jaga samtampi bagi lasna ya kan ke football ground ni ke cakap kum kedak ke sungu nam da jongki berawat kum kedak ke so kum recognition juga mulai hibro kawai dengan semua yang pandang lagi orang air dengan air sungai berit, as a token of recognition, as a token of appreciation. Semua baik, ayo akan dikejar, akan dikejarkan. Lalu berkelas tangga ini nampak yo akan dikejar. Dari kita kejarnya, aku boleh pasal di kongkampi di bala ibit. Bagi ini dan lekat ni berapa peti sokme, banon pensingan ni ketika. Jing ini tournament. Jika kita berkata kali segi nama bagi dalam ni kini kecil bagi bagi warna yang ini kecakar. Kalau saya kecakar kita kenapa? Mereka abang isok ni semua mengisok apakah malam football internasional mau kembali yang lah isok aga jing kembali kerpang ni kini arut isikurem ki batam kini kecil pekat. Nang kata banora, ya kini kecekai lekai. Kapala kejikuku, nang kata kikun sama, hari ni mulai konsensi dijomi. Kapal sotenak kalau mbak, kini kata banan lah pelong kerpang, nang kata kini mulai. Kajik pelong kini kata banan kalau mbak kentil ya kesap kapal, kapal kikun sama, jom kini senang kidan kam. Bagi sotenak melayu pelong ni program, kapal kam sotenak sesu, kalau kakin. Jom kini kajian akai ketika por meminta kata bahwa say no to drugs and yes to sport. Habang ipai to drugs, mentang alam ke jing pekat. Kebajur apa kini jelas jing nak jing wan jumli jing itu sel. Bola kata yang kata kini jumli. Hamala konsensi naya kerensu kecik keba hilongi kitiko. Bagi kut sama jing kilang apa jing itu sel. Tekung kini ke platform kebagi ki arut kila wonder bagandang kajimtai sama bagi dia banwan syimta banwan praktis banwan syimta banlat lagi jilin besni kini gue kebentak semua apa yang scam obrol nang terkui ini jikku babah kejumpi nang kebentak kalau we jikun sama kejumpi ban kerpari kun sama bi jumpi jikno mulai ban sim kamu yang jingdan begini kemadam ni banwan praktis banwan praktis mana ktor orang pinjau ban sei hisap kejumpi bagi tenang dilihat kamu kawan pai singin abang ayat ini paman laksi kikun sama jadi kio penyelekai ni cakap pemerintah kini ngelekai kini ngampit kar kita mo isu senat kita bagi sekian boleh berkuih kini arut di Malaysia ni bentar ban merai kini bahasa mereka sama orang mak ban menjual bun kikam bilale agak katakan pedor mau nomor bidang sekretariat nontai bagi ayat belum i ba kecil-kecil senang mulai pelong ini berarut bakin bu ini cekak kabelong cekak mana tak jementai bagi sekarang tak jendam tu kini cekak melihat lama menyelek yang football ikut sama ini aku mencuang puar hidup puar ba nakalian juga aku memisi yang sistem releno hadir ikut sama kawan itu yang apa tek-tek apa marane dalam niat nyo su menyelek kai hadir ladum siang orang ikut sama ngadep rot ingin sebenarnya lagi kepada naya menit kenang opinio penyelekai hadir ladum ke beneng kelihatan artli kicaka hadir kesenang mulai jadi berpilak penyesip peta penyelekai demi kenang cimentoi nanti kun sama tangan keren bukti saya siap pakai kublai yai basam pada kong kamti pengisian pakai cintres untuk jompi naganta banora ya kini ke platform ikut sama karena ke cingkuku nampak ikut sama jom ke mulai konstitusi
Betul boleh lorkat mata keliki tim arteri di pelapoi kowe na komersial, na kowe di moyong, na ngecap bah harga rekai kan dan berjing ram kecicok dari ini siapa akan sporting spirit kejongi, lalu jom ram kenal kedai kecil rekai kebah naklian jadi lalu sistem position final, pada pro kita dia siapa tak harga di turnamen kabar. Jersey number 23 keeper, jersey number 21 Richard.
Undang hadirin yang silakan untuk London League of the second chance, we are good enough. Yang di kaki kerja. Okay. Jabat. Rejibul DJ